Dobar dan. Dobar dan. Slušate True News Only. Ovo su današnje novosti. Mladen Grdović, novi vozač Formule 1. Alen Vitasović, novi nogometni menadžer Liverpoola. Mirko Filipović, nezadovoljan uslugom restorana u Vukovaru. Bore Lee, novi tekstopisac. Poznata firma Ferrari, nakon nezadovoljstva svojim vozačima Sebastianom Vettelom i Kimijem Raikkonenom, unajmila je nove vozače. Novi vozači Mladen Grdović i Zoran Jelenković predstavljeni su prije tjedan dana, a već nakon prve vožnje šokirali su javnost. Vidno alkoholizirani vozači utrku su završili pri samom startu. Pogledajte o čemu je riječ. Ovo je start Zorana Jelenkovića. A ovo je start Mladena Grdovića. Čini se da u ovom slučaju alkohol nije za veselje, već za bol. Loši dani u nogometnom klubu Liverpool su napokon došli kraju. Bivšeg trenera Liverpoola zamijenio je hrvatski pjevač Alen Vitasović. Poznato je kako Alen voli popiti, pa sad i cijela ekipa Liverpoola pije i ne dolazi na treninge. Alen tvrdi da je to učinkovita metoda s kojom će tim napokon stati na noge. Liverpool je odigrao 3 utakmice pod vodstvom Vitasovića. I ovo su rezultati. Liverpool Arsenal 21:0. Liverpool Tottenham 11:0. I Liverpool NK Hrvatski dragovoljac 47:48. Pouzdane informacije kažu da je Liverpool zadnju utakmicu izgubio jer je momčad dragovoljca više popila. Bila je to velika taktička greška trenera Alena Vitasovića. Manjak alkohola je presudio. Reklame. Reklame nedjeljom. Novo! Aplikacija za vaše mobitele. Prdac! Aplikacija je prdi i smrdi umjesto vas. S aplikacijom dobijete 5 smrdljivih refila neugodnih mirisa. Aplikacija će prdnuti kad se najmanje nadate. Na prvom spoju. Kad izgovarate sudbonosno da na vjenčanju. Na razgovoru za posao. U 3 ure ujutro kad spavate. Kad slušate Sanju Doležan. I još u mnogo neugodnih situacija. Aplikaciju se ne možete instalirati. Reklame. Reklame nedjeljom. Ovih dana vijest o nezadovoljstvu Mirka Filipovića možete pročitati na svim portalima. Naime, Mirko i njegovi 17 uzvanika slavili su krizmu Mirkove sestre, bratovog sina, stričevog oca, ženinog mu prasca po imenu Joe s babine strane. Cijela ekipa sjela je na terasu poznatog vukovarskog restorana i iz povjerljivih izvora saznali smo što je bilo na meniju. Za predjelo su jeli juho od lašanih tenisica Loto sa motornim uljem Castrol 11V. Glavno jelo bilo je po izboru, sjeno ili mekinje. 16 od 17 uzvanika izabralo je sjeno ili mekinje, ali Ilija, dobar prijatelj od Mirka, poznat po tom da uvijek ima privilegije, jer zna pjesmu Wild Boys na pamet, naručuje pomfrit sa kečapom. Mirko se strašno razljutio jer Ilijino jelo nije valjalo. Taj je pomfrit bio frigan ulju starom tjedan dana. Cijela ekipa je bila zadovoljna cijelim menijem, ali će mrlja na restoranu svejedno ostati zbog pomfrita friganog u starom ulju. Poznati hrvatski glumac i vješti kung fu borac Bore Lee postao je tekstopisac. Bore Lee piše pjesme za mnoge hrvatske izvođače, a i šire. Poslušajte razgovor sa Borom. Dobar dan, Bore. Možeš li nam izrecitirati pjesmu koju si napisao za Ninu Belanda? Mogu, evo samo jednu ćemo sada. Slavujev glas daje mojoj duši sjaj, kad ga slušam u šumi sve brige zaboravim. Slavu je ptica pjevica, njegova pjesma teče u mojim žilama. Uživam slušati lijepe pjesme raznih ptica, sve te pjesme su za mene ništa kada Slavu zapjeva. Bore Lee se probio i van granica Republike Hrvatske, te ga je njemačka firma Audi zadužila da njima napravi pjesmu za novu reklamu. Dragi slušatelji, za kraj poslušajte pjesmu koju je Bore Lee napisao i uglazbio za firmu Audi. Hvala vam na slušanju i doviđenja. Doviđenja. Ja sam šofer, vozim kola jaka. Ja sam šofer, vozim kola jaka. Od Opela pa do Teretnjaka, od Opela pa do Teretnjaka.